Kanal Eksplozija vam prikazuje. Kod Zilhe se slavi, Zilhinoj i Edisovoj ćerki danas je rođendan. Zilha Karišik, još uvek zakonita supruga Edisa Fetića, aktuelnog zadrugara, objavila je na Instagramu da se kod nje danas slavi. Naime, Edisovoj i Zilhinoj ćerki je danas rođendan, a ona je pokazala kako su ga oni proslavili. Edo je danas tokom sastanka čestitao rođendan svojoj ćerki. Rekao je: "Volite tata, doći ću ti uskoro." Zilha je napisala: "Srećan rođendan, moje prvenče." Lajkujte nam video i zapratite Eksploziju ako želite da budete u toku.